Slay. Pevač Darko Lazić je juče ostao bez rođenog brata. Dragan Lazić poginuo je u saobraćajnoj nesreći kod Šapca. Samo jedan trenutak bio je dovoljan da se život porodice Lazić zauvek promeni. Juče je u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Šapca poginuo Dragan Lazić, a vest o tragediji potresla je domaću estradu. Teška nesreća dogodila se juče u mestu Belotić, u opštini Vladimirci, nedaleko od Šapca. Dragan Lazić upravljao je motociklom kada je došao do sudara sa putničkim automobilom. Prema prvim informacijama iz istrage, vozač automobila star 62 godine navodno je prilikom skretanja presekao put motociklu kojim je upravljao Dragan Lazić. U snažnom sudaru motociklista je zadobio teške povrede. Ekipe hitne pomoći brzo su stigle na lice mesta i pokušale da ga reanimiraju, ali je, uprkos naporima lekara, preminuo na putu do bolnice. Policija je nakon nesreće privela vozača automobila, a istraga o svim okolnostima tragedije je u toku. Vest o smrti mladog muškarca potresla je porodicu i prijatelje, a brojne medijske ekipe juče su se uputile u Brestač, rodno mesto porodice Lazić. Upravo tamo se i sam pevač kratko oglasio pred kamerama, vidno potresen i slomljen od bola. Jedva je smogao snage da izgovori nekoliko reči. "Ne mogu sada da pričam, mnogo mi je teško", rekao je pevač kroz suze. Nakon što je Darko Lazić doneo umrlicu u porodični dom, njegovoj mami Branki Lazić je pozvala. Na umrlici piše da će sahrana biti održana sutra 13. marta od 2 časa na groblju u Brestaču. Dragan Lazić iza sebe je ostavio suprugu i 2 dece, dok porodice i prijatelji pokušavaju da se pomire sa iznenadnim gubitkom.